Nitwa Kenny. Mfite imyaka 24 y'amavuko. Ubu mumbona amasaha atambutse nari kubona napfuye. Nindi muri gereza ndengana. Rimwe yakatiwe igihano cy'urupfu. Reka mbyiteke yaryo zuka ryanjye. Polisi iri inyuma yanjye ndabona ari igicucu. Mba abapolisi baba bose ariko bameze. Tenga byakundana niwo mu rugo. Hagarara ngaho. Hindukira. Ngira n'umuseke. Nyine bikora se. Uranda sasa. Nubundi nabonye ko mbunda kabari gacana kimukarmara. Nubonye uburyo kiri noya. Ni kanini cyane. Hindukira amakanga. We nawe. Uraneza se wawe. Uraneza nawe. Makanga pinga wabunduke yangu. Makanga. IMBOHEKAZI series. Kuramya myenda. Nese ndakura muri kondera. Vuze ngwiki. Wahera mutera amazi ntaraca.
Fande twari tumuzanye. Benda mbere mbonangiri. Fande kino gisazi nagiye kureba no funga shasha nsanga cyayitwaye. Gisazi ninde? Kino kigenzi cyanjye. Mbona yanjye wajyanye. Umubwire wa Mukaritazi uzongera n'umunsi n'umwe uzongera kumfatira igikoresho nzakurasa ubwonko bwawe uzabona hano ku meza urumva Fande ni ifungwa shasha twungutse. Ubusa arambaye. Urabaza ngo arambaye. Fande imyenda turayizana yambare. Ndi kuzana imyenda. Namuko. Mbari myenda. Ndambara imbere yawe se. Ari ikintu ufite kidasanzwe udashaka kunyereka se? Okay, mwige mumusoke. Va gicucu. Mvo. Wicked. Songera gukora ku bintu bikoresho byanjye. Nzayarasa. Numva Mukaritazi. Soka. Muko gira hano. Ndakwiye ngo hagarara hariya. Ubundi kugira ngo uzanwe hano niyo mpamvu rero wakatiye igihano cy'urupfu. Nakubwiye ngo ugende uvugira hariya ntabwo wumvarije se. Ngo wansubize. Ndashaka kumbwira impamvu. Uri kugarutse habaye iki? Fande madamu araje. Jya nungo agomba kurara. Ibi ni ibiki mbona ahangaha?
Madame, nyuma y'inshyashya arimo kwahindura imyenda. Imbohe? Yego. Ahangaha se niho bahindurira imyenda? Madame, ni boss ariko ninjye uzi ko nkoramo akazi kanjye. Okay. Ahubwo nakwakiriza iki? Kandi sanze hari ikintu uri gufata, ahubwo reka nze dusangire kwa aka kantu tunaganira. Okay, karibu. Amakuru ya hano? Madame, amakuru ya hano ni meza. None urabona ko twakira imbohe nshyashya. Nizere ko noneho misiyo yanjye igiye kuzagenda nk'uko mbishaka. Yego, kuko umuntu yatoranyije ingenzi akazi nkora. Ngaho nzengurutse hano ndebe. Nta kibazo. Ako nkunda iyo wambaye ririya koti. Madame, nta kibazo.
Madame, dore nabangaba. Okay. Witwa nde muko? Njye banyita Trey. Wakoze iki? Mbere yuko ngera hano nacuruzaga urumogi. Gucuruza urumogi baramfata. Abana 5 babigenderamo. Gusa mbere yuko ngera hano ndi nabanje muri gereza ya mbere. Bankatirirwa gupfa. Kubw'amahirwe ya kabiri ubu nibwo nicaye hano. Naho wowe witwa nde? Nitwa Kenny. Wakoze iki? Niga segonderi. Ari umusaza wagerageje kumfata ku ngufu. Nza gusanga namwishe, nazi ko byagenze. Nyuma baje kunkatira igihano cy'urupfu. Naje kwisanga hano. Naho wowe? Nitwa Ori. Wakoze iki? Nishe umwana wanjye ntabigambiriye. Nyuma yaho bankatira igihano cy'urupfu, nari mfungiye muri gereza 046. Hanyuma nanjye nifuje gupfa biranga. Sinzi ko naje kwisanga hano. Okay. Nabangaba Madame. Ariko arabona mama. Niko. Berariye. Ntabwo tubizi. Rogo. Gwana. Berarihe. Fande naherutse ngenza nifungwa hangaha ntabwo nza hano yagiye. Ninde muri zondi mufatanyije kurinda hano? Naherutse cya gisozi dukorana aricyo cyasigaye hangaha. Nakanje nujye gushaka mbere. Arana mukabuza. Takwicira. Madame, twakomeza nawe. Moka. Yuna sozo. Moka. Samuka. Wafashwe utese? Naza amezi 3 najya mu mihango. Yesu mwana, amezi 3? Ko ntiwumagayira? Ubwo ntabwo bigukanaga di ukumva uri kugenda utameze neza. Oya. Wensuzuma nta kibazo. Indwara ziraguye. Erega ntago ari aho ngaho nakubwiye ko ikibazo mfite hari hepfo. Hehese. Gusa ndamenye se nkuvura ko. Asundi mu. Ugawansoma. Usome? Uransoma. Yesu oya pe, oya mwizina rya Yesu ibyo bintu se nabikora pe. Ibyo bintu ko nta mudu yabyo ndimo. Ko ibyo bintu rwose ntabimenyereye. Ushobora kunsoma ukavana kandi ukahapfuye. Nkaba mfuye umwicanye se? Uransoma. Oya akazi kanjye naba nkabuze rwose pe. Oya naba nafuye mu rugo nje mu kazi. Nagera aho ukanzana mu bintu byo gusomana. Uretemo kuvana uri muzima cyangwa se ukansoma. Reka. Ni wowe se usarura ubura bw'abantu. Uransoma se cyangwa se nkuremo imyenda mvuge ko wafashe ku ngufu. Oya we ntinya gufungwa nicyo kintu cya mbere. Uransoma. Uransoma. Yesu reka basi mbanze reka ngende mfate Bibiliya mbaye nsa Imana imbabazi nyibwire ko ngiye gukora ibintu by'ibishitani. Weho nakubwiye ngo uransoma. Yesu we.
hano niho twabashije kubona aho wagera gusa ko mu minsi iri imbere turimo kurashakira indi dushinga indi mwana. Yego ndabyumva, nyereka rero ahantu babavurira, aho ivuriro riri. abivuriza nawe tugenda neza. Bera. Madame, umwana baravura. Wasohoka gato nkavugana n'umuyobozi. Nta kibazo. Amakuru. Mbona kibazo ufite. Ikintu cyakoze nyuma ntakizi. ni ukuvura. Ibyo musanzemo. Biri kumuvura. Sinakizi. N'imbunda. Ibyo musanzemo. Ibyo mugiye koko ibyo musanzemo. Nyine ubundi ngiye pe nayo ndi kwisomera Bibiliya. Ariko nyine Bibiliya iri he? Bibiliya iri he? nyine uriya mukobwa niwumbwiye ngo nyine ngo ni murompeke. Kurompeka ni ibiki? Nyine kuryamana. Kubera ko ngewe nta nabishakaga rero arambwira ngo niba ngo nanze ngo hari ngo umuganga wabaga ahangaha ngo baranamwirukanye nako ngo yanagiye hano ngo agenda ngo atari muzima ngo none ngo nanjye ngo ni nanga ngo nzava ahangaha ngo ndi mu isanduku. Ubwo rongize ubwoba ndavana akazi ntakabura nkagenda ntari na muzima. Ubwo nyine gusanze ngiye ariko nta kintu twakoze n'ukuri kuko nanjye ntabwo nabishakaga. Nta kintu ugomba gukora hano utaha. Yesu Kumwanza kuvuga n'imiti. n'ibigome ntabura ngo n'akazi n'ubuzima. Welcome. Yes. Wino hano. Yes, afande. Weso. Sawa afande. Uriya ari he? Afande asigaye mu nzu asoma Bibiliya. Urimo kunyumva neza? Kumva afande. Ntabwo uriyo mbajije. Urimo kunyumva neza? Ujye kwambara imyenda ya siporo. Ikintu kimwe nshaka kukubwira. Uneza amatwi. Abakobwa bose ngiye kukwereka urumva?
n'umwe muzima urimo. Ni ibirara, abicanyi. Nureba nawe bakwica. Uneze amatwi? Ushobora kuba wishimiye kano kazi utazi ibyo ujemo. Amafaranga yazajya yabonera ku gihe, ariko ntagira ikintu kikubaho cyangwa kikagira umukobwa n'umwari uhura n'ikibazo, nzakwica. Uri tayari? Okay, tugende. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many. Abakobwa ni abangaba. Bera, nzongera kugusanga mu bitaro na rimwe nakujyanyeyo. Ruko? Yes, afana. Binana. Abo bakobwa si? Yes, afana. Kweri umunsi imyitozo niba n'uyungu yishinzwe. Yes, sir. Umutekano wawe mwese uri mu biganza byanyu. Yes, sir. Akazi ugomba kugatangira ejo. Kama wasubiza aho mwabavanye. Yes, afana. Listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. Nizere rero ko ya misiyo yanjye izagenda neza. Yes, madam. Uko nabikuye niko bigomba kugenda. Ubu ngo namaze kuzana umukobwa ugomba kubigisha ibintu byose. Okay, ni byiza cyane. Noneho rero reka njye kuruhuka, ndumva naniwe. Nta kibazo. Madam, rega wabaje. Gira hino. Komeruka nkubwira ngo uzagabanye ibiyobyabwenge, warabigabanyije cyangwa ntabwo urabigabanya? Ibiyobyabwenge? Nagerageje narabigabanyije madam. Nushaka kubaza n'afande yambera umugabo. Niko bimeze? Ntaga kubenshi. Ago nangakirwa mu gitondo gusa sigaye bingona nimugoroba. Rata wegere hano imbere tuvugane. Urabona ari iki twakora kugira ngo umutekano waha wizerwe 100%? Excuse me, madam. Ibyo ni ibiki numvise?
cyo kuzikuye no kwitekereza kandi birakwiye ariko bikore umenya mwibuka yuko isaha yaranci yageze nako naragenda hamagara Nepo umubaze nimba abo bakobwa benda kugera ahangaha kandi bamaze no kumumagara bambwiye ko bari mu nzira bazizana sawa nibaza bahita bajya gusangira n'abandi nuramuka ubikoze nzagukura ahangaha nk'uko nabigusezeranyije. Nuramuka ubikoze nzagukura ahangaha nk'uko nabigusezeranyije. Oh my god, ni ibiki nakoze koko? Ariko nyine ngomba kuva ahangaha cyane ko bambwiye ko ntacyo ari bubi. Rero nibyo nakubwiraga, ngiye kumara iminsi hano. Ibyo nabitekerejeho neza? Ntabwo njya ntekereza kabiri. Okay, ushatse kongera kubitekereza? Oya. Sasa rero nakira amakuru yuko abakobwa bandi nabo bagiye kugera hano. Yego. Ngiye kubareba. Yego. Chris, ntugire ikosa na rimwe ukora. Oh Mr. Gati. Cyakoza man, ziraporo naenda zifana wa kintu. Harya ngo Ibyo ni ibiki numvise. Aho sije ndi gufasha. biramfasha Cyo mumva imbere. ngo biragufasha mwana. urashinyika reka fanda gusanga uri gushinyika ahangaho uramubwira ibyo uri gushinyikamo Ngo biragufasha.
gusa ndagira ngo mutwongerere kamera kugira ngo turusheho gucunga umutekano atazagira umuntu uduca muri humwe. Ibyo nta kibazo ndaza kubyitaho. Afande, hano hari ikibazo kandi gikomeye. Iki kibazo? ese bera gatanga ubwo kariye ndavuze ngo ntukore kuri ibyo biryo. Ndavuze ngo kubera icyo wabishinze. Ntabwo tuzi nimba uriya musore yarinjiye muri aka gace cyangwa atarahinjiye. Nepo, ntuze gukinisha ukwihangana kwanjye. Afande, ntabwo uriya musore yinjiye muri aka gace. Genda bizi. Ikindi kandi ndaza kubyitaho. Afande, tabara mwana warehisha umuntu. barifatiye ntabwo narya impungu ubundi wowe cyane icyaha urifata ukamenya imburide nakuzanye imburide ndaje nkwereke kuva niba mutugizi bayo urakugomba no kudutunga ntasa muzi tugera hano muzi icyo turi cyo tugira imbaye udatuma nkora ikosa uzi igihe inshinze here intesha umutwe uzi inshuro zose nakubwiye ngo ngacingukeho nakubwiye ngo udatuma nkora ikosa urimo kumva ngiye ngo icara ari mwebwe induro mwateje hano Oh my God. Afande, nabera arapfuye. waretse kunsakuriza se ubaye iki nuramukubika
ndabikoze nzagukura ahangaha nk'uko nabigusezeranyije. umunsi nk'uyu ni uw'akababaro tuje gushyingura umuvandimwe wacu watuvuyemo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo twavuye mu gitaka niho tuzasubira. Reka dusome ijambo ryo kumuherekeza dusanga muri Matiyasi. Biravuga ngo La vida de cada hombre termina da la misma manera. Son solo los tales de como viviño y como moriño. Le que distingue un hombre de otro. Ibi ngibi bishatse kuvuga ngo twese tuzapfa kandi tuzanyura muri iryo rero. Ariko itandukaniro ni ubuzima twabayeho ku isi. Ese nkawe ubuzima wabayeho bumeze gute? Mugenzi wacu agiye kudutegurira aho tuzamusanga, natwe tuzagerayo atwakira nk'uko twagiye kumuherekeza. Ariko ndabona umuntu akwiriye kujya yambara neza. Tugaruke mu ijambo ry'Imana nanone. Biravuga ngo La vie est une chanson, chance-la. Ubuzima ni indirimbo tugomba kuba kuyiririmba. Uriya muntu yagize umupadiri. Nanjye ndabibonye. Niyo mpamvu akanya nawe ikintu ugiye gukora. Niyo mpamvu akanya nshaka kubwira Rukeni na Kelly. Yego. Bagahita mukora ibyo ngibyo gukora. Esa. Fast. Ntabwo se mushaka. Ntayo umutwe nashakisha ahantu hose namubuze sinzi icyo gukora aka kanya. Ubundi urenda utumutwe ibi byose si wowe biteye. Ariko uzamahane yafande nabimenya turamubwira ngo iki? Ntabwo ibi bintu twari byikemurira atiri wabimenye. Ariko ntabwo uzamahane agira urayirengagije. Ariko ubundi uriya mupadiri nabonye hariya ntabwo mushira amakenga. Ndamwibazaho nkumva birancanze. Bimeze bite byura mupadiri? Yesu umupadiri se umupadiri nk'abandi. Urumva ibyo bindeba ngiye icyo ndeba ni umutekano wa hano n'abahari. Ariko ejo umenye ko tutakoze. Wabwirwa n'iki nimba atarinjiye ejo? Nshinzwe umutekano hano n'abaho. Niba umupadiri yaje umupadiri by'abapadiri bizanye gute? No kumenya ibyinjiye ko birakora. Turumva. Fande nturamuntu. None se kubizi ko ejo tutari turi hano. Urumva abantu bari hari batari kumenya wahayinje. Wenda yoherejwe n'abafana. Ubundi ibintu biraha kuri kanasobanutse. Aba bakobwa barimo hano bari no kwicana. Bimeze gute? Sawa. Akazi karagenda neza? Yego.
Sasa amakuru ya muganga na Brenda. Aho bafungiye se? Yego. Nakwereka amashusho yabo. Ibintu mu byongera. Mukurikire se afande. Nta kibazo. Ibyo ntabwo bikureba. Numuna kimurama. Apafani. Ndaramuka amenye ko ari umuntu winjiye hano. Nta kintu nzigira nitaba. Afande yarakaye. Wadufashije kuko ukihangana ukadufasha. Ntoya tugusaba akantu. Ihangano ugenda ureba amafuteje wafashe hanyuma turebe nimba koko nta muntu ugeze twinjira hano. Dufashe nk'umuntu ukora kuri kamera udusubiza amashusho inyuma turebe ko twabasha kubona nimba nta muntu twinjiranye kuko kugera kuri iyi saha turashaka ikintu tutazi nimba ni nacyo urumva. Oya ntago byumvikana ntago twemerewe kwerekana amashusho yacu. Hariya niba twirukana urishima. Dufashe turakomerewe kandi urabibona. Afande yarakaye. Nubwo turano ducunga umutekano ariko kugera kuri saa dufite ikibazo gikomeye ntabwo tuzi umuntu atwinjiranye kese yabaye hangaha yo gupfa ko umuntu urayizi ariko turashaka kumenya ese koko uwo muntu yishwe mu buhe buryo ese ninde watwinjiranye birashoboka ko twakwirara ariko kamera hari ikintu itagisoba gufata udufashe turakwinginze pe. Okay nimba ari ubufasha mushaka ndaza kubarebera ndeba ayo mashusho nta kibazo. Urakoze cyane. Noneho ugenda urebe ni nk'ejo saa 9 amashusho yaho ejo saa 9 ya sawa aba ariho wibanda urabugize neza n'ukuri. Sawa murakoze cyane. Mwitabye uze kundebera afande atagira ikintu kibari bashoboye. kubona afande namubuza icyo agomba gukora. Genda mva imbere nawe ndabona nta n'icyo wamufasha. Ni mwebwe urabona ninde? Roza afande kubera iki ndi hano n'ukuri umunzanira agatebe. Ese ni bya bindi bya kare. Esa gatebe nako. Basi nukurabona Bombwira wabuze ibintu wakoze ingaruka byavuye. Ibyo ni ukuri yari yanyoheje pe. Nongere mubaze wabuze ibintu wakoze ingaruka byavuye. Wangenze afande mbere yapfuye. Ngo icyo afande mbere yapfuye. Sasa rero igisigaye uze kumbwira uburyo wamwishemo icyo kintu nsigaje. Afande si ubundi ngaruke uri bumbwire uburyo wamwishemo. Afande ntabwo mbizi pe.
mukobwa arimo kwigira ibiki? nanjye byanyobeye. Ahubwo hari amashusho nshaka y'ejo saa 9. Yibishize. Ni amashusho okay. Papa ariko ntabwo yabisanzwe. No. Uko uje ntabwo yabisanzwe. Banana. Come on. Okay, it's fine. Be. Bangumye ahubwo urumva. Bangumire ntabwo nyibikiza ahubwo. Yirize ndebe. Wakuruje ntabwo byari bisanzwe. Papa ni ibingibi se washakaga? Reka aracyari kwiloadinga ndebe. Yitwa Brenda. none kubera icyo wabikoze? kubajije ngo kubera iki wabikoze? Ndavuze ngo kubera icyo wabikoze? Kisi ubyitayeho niyo wita ku mbohe yawe kariyo iri mu nshingano zawe uriya ukamureka ko atari mu nshingano zawe. Sikaba nanyigisha uburyo nkoramo akazi kanjye. Aho ugomba kumenya aho ngomba kwitaho uri mu nshingano zanjye n'utari mu nshingano zanjye. Sorry, iki cyakoze naka. Shaka amazi yo kunywa. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.